Yo, 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 yo. Shit, na chi. Chi iawn? Nôl ar Legend of Zelda. Sos. Yep. O'n i'n neud bach o light. Dwi'n methu... Watcha. O'n i'n neud bach o light reading o hwn. A o'n i'n meddwl o'n i'n 3/4 ffordd trwy'r gem. Ie, na dwi, dim o gwbl. So... O'n i ddipyn go lew i wneud, da. So, os dwi'n cofio'n iawn, dwi eisiau mynd i'r... Okay. Dwi eisiau mynd at y skull na. Sgynna fi... Cwffio'r un drwg. Dwi'n meddwl na Ganon yw cwffio wan, dwi'n meddwl y wizard. Sucks to be you. Bombs yn ni. Iawn, so dwi eisiau mynd i'r top. Mae backsitting yn bothered, yn honest. Sgyn i absolutely ddim hawl fod yn annoyed efo gwyn spoilio Legend of Zelda Link to the Past yn 2022 really negus. Dim really negus. Okay. Pegasus boots. Oh, there we go, yeah. Yes. Progress with a capital P. Iawn, fel ti'n cael. Nes i beth gwir am hynna. O, na, na.
There. Over there. Okay. Hwn teimlo'n suspiciously hawdd. Nice, hawdd. Okay. No! Popeth yn iawn, popeth yn iawn. Bach yn hawdd, ynddi? O, bydd hyn. Listen a while, Emrys. Even with Master Sword. Even with the Master Sword. You cannot inflict physical damage. Harm on the wizard. Okay. That's like. Ooh, okay.
Oh my god! Aha, Alice! I have been waiting for you. Hee hee hee. I was hoping I could make Zelda vanish in front of your eyes. Behold, the last moment. Princess Zelda. Oh ho ho. With this, the seal of the 7 wise men is the last broken. No matter time for you, apparently. Yeah. What? Nah. Okay. Ooh. Ooh. Okay. Ah. Hey! Shit. Hey! Oh, nah. Ah, well met, like true hero that you are, but I am not ready to admit defeat. I will throw you into the dark world. Ons staat al te straag.
Okay. Okay. Did someone say bomb? What? Oh, God, right. Yes, the lag. Okay. Sure, lle dwi'n mynd, actually. Dim fanna. O, sy'n fanna ta? Sy'n fanna. Oh my God. So now we've got potions. Just gonna chi fan maybe. Ooh. Good. Oh, it's a bottle. Oh, bee, don't I? We should be. Keep it. Right, level heb.
yma? Okay, dude. I get it. Bomb? Okay, handy. Handy? So, yma. I'm doing health fi. No, bombs and shit. Wait a minute. Why not? Okay. Green cow. Well, hello, ladies. Bunun kendi. Van hier een 20 rupees niet.
Face! Mare's done. Ooh, arrow. Oh, well, what? Never that. Shit. Namelijk nog 100, ja. Wat? Ja. Una, dużo. Jej. Okay.
Wyth ar y go i fi. Wow! Dwi newi cwffio'r wizard o gyda llaw. A gwan dwi'n yn y dark world. O'n i'n meddwl ni eitha ar y hanner ola, ond dwi'n meddwl dwi'n hanner ffordd eto. Dwi'n rili gwybod yna, sa'ch chi dwi'n rhaid i chwarae fo drwyddo fe i gyd. So dwi'n assume lot o bethau. So dwi'n yn y dark world. So dwi'n meddwl o profiad gyda chdi efo gem lle. Circle of Stones. Dwi'n mynd i'r Dark Palace. So, ie, dwi'n gwybod yna os fach chi. Lle dwi fod i fynd. Wel, mae hwn yn dweud fi fanna, ond o'n i'n mynd i'n dyna, so dwi'n cymeryd dwi'n gyro. Pigo beth fyny, dwi'n gwybod dwi'n gael tafod hwn yn fama, ie. Yes, man. So, fanna. O'n nhw wedi deithu amdan hwnna. Si ddim ffigon allan fi fy hun. Os yn bydd yn fanna, da? Oh, health fi. Colli...
Okay. Serpentine. Nah! No. Mewn ta bod hwn yn maze. Bydd ffordd yma, dda. Aro. Aro. Bydd ffordd yna, Am? Calia. Whoa! Damn, son, where'd you find this? Yes. Ah, deg arall, oce. Mwnci, pam yna mwnci'n dilyn fi? Dwi'n dychmygu fod yn bwysig. Oce. Yma, ddo. Rho'r mwnci. Ripio fi off. Dungeon time. Oh, okay.
I'll sign in. Zelda? What? The... It's filling in. And demean and unkillable. Are you sure? No. No. Oh, come on, hwnna de. Oh, zo'n drws na di agor. What? Oh, fel la. Oh, ni'n convinced yn gweithio. Absolutnie ddim. Okay. Mae'n fwy bach, wan.
Okay. Illa? Oh. Oh, check the ice rod. Mae ice rod yn dweud. Oh, quake. Uffar o ddim byd. Okay. Class. Shit. Ooh. Ah, mon ami. Amma. Okay. Okay. Ah, cap o dwi'n sylwi, dwi'n siŵr ddim yna. More obvious. Ooh, what's that?
Okay. Dwi'n gallu iwsio hwnna ddo. Seriously heine. Okay. Oh, mae 'na fucking thing yma. Ooh. Okay. Yes! Big fucking brain yma. What? A chip. Ja. Bombs en doen dus.
What be the... Gee. Ooh. Oh, so hollol pointless. Wedyn. Ooh, jump, okay.
Oh, 20 di maximum gallu cario. Ooh, hammer. Ideal. Showed wooden hammer gyda do. Oh, show things i fi. Hitio. Ah, dwi'n dod i. Iawn. Oh, shit. Wel,
Sgol fanna? Bots. Nôl fan wan. O, dwi'n gwybod. Mynd yma. O, na, boss. O, wyt ti'n neud? Owen? O, eto. Hei! Stop. Hammer time. Boi drwg ti yma. No, no. Sut mynd i hwnna ta? Shit, dwi'n gwestiwn. O, na. Oedd si yn gynna, nath o ddysgu fi, oedd o ddim yn gweithio.
Hyn. Ah. Mallet. Mallet. Aro. O, Ifo? Ie. Wel, dwi'n newid cael y malat, yn os yn siarad iwsio'r malat, da. Iawn. O, sbia? Effin. Ysbryd. Dwi'n gwneud hynna. Bydd... Beth ydy hwnna? Malat. Na, mae'n newid. Ysgrifennu fi. Diolch. Oh, mae'n sens. Shit. Wastad ar y lookout am Ocê. Oh shit. Oh. Some health.
I need to do this with health. So dwi wedi cracio bombs. Ooh. Bombs. Bydd 19 o bombs. Dwi eisiau nôl mwy o... Dwi eisiau mynd i... sniff at yn ôl mwy o bombs. So beth, dwi'n angen... Bydd 19 yn ddigon. Dwi'n meddwl, ar ôl hwn off-stream, dwi am bulcio link fyny, dwi'n meddwl. Sut dwi'n... Dwi'n cofio lle i fynd am. Sut dwi'n mynd i fan'na? Dwi'n byth mynd at hwnna fan'na. Red light. Health, do you have it? What? Dwi eisiau di health. Ww, tia. Short.
Shit. Dwi'n hyn efo health. Wyt ti'n seriws? Shit. Mae llai o lives ys dwytha. Oh my god, Thomas. Mae hwla fo. O, cyn lle ar y live a hynna. No. Ooh. Be, No! Iawn, rhaid i fynd nôl mwy o bombs. Oh no! Di healio fi ni? Oh my god! Pwynt chdi met? Iawn, so dwi eisiau mynd i'r... Siŵr ba? Beth sydd yma?
Dwi'n mynd i'r lle... upgradeio'r... bombs. Ddylai heb di neud na. Ddylai heb di neud na. Dwi literally tafod pers i ffwrdd. Pam siarad yn... More bombs. Good luck. Iawn te. So fe, dwi'n diadlu fan am hynna. Dwi yn mynd i grindio a ffeindio'r holl bits off y main quest. So, tylus dwi'n cyrraedd y boss na, byddai'n fighting fit. So, dal yn gwachio fi, diolch yn fawr, a welwch chi tro nesa. Bye.